Ring Raina Tilem Sasih Kelima, pengemong Pura Sadkahyangan Ulun Danu Batur Kintamani Bangli, ngemargiang pucak karya Agung Danu Kertih, Tawur Agung Labu Gentuh, Meras Danu Miwah Gunung, Ring Pura Segara Danu Batur. Pemargin karya metetujon lungsur kerayuan jagat saha nyuciang kewentenan toya Ring Bali, sani keulengang Ring Penepi Segara Danu Batur. Pucak karya Agung Danu Kerti kemargian Ring Pura Segara sana mengenah Ring Penepi Danu Batur. Upacara penyucian Danu Miwah Gunung Batur kemargian pengemong Pura Ulun Danu Batur kesarengin antuk kerama desa Pekraman Batur ngelimang warsa apisan. Karya Agung Danu Kerti pini untat kemargian Ring warsa kali talisia. Makudang-kudang sesolan wali nekepin pucak pemargin karya menyekadi sesolan rejang baris miwah wayang lemah. Pengemong Pura Ulun Danu Batur Jero Gede Batur Mongsang pucak karya Danu Kerti kemargiang makudang edan upacara keduluran antuk taur Labu Gento ngiringang ide betara Ring Peselang pekelam Ring Segara Danu lan pucak Gunung Batur ide betara Ring Pura Jati kesarengin ide betari Ring Segara katuran bakti ayaban miwah bakti pedanan. Pucak karya kepuput antuk pitung diri selinggih Jero Gede Batur Latarang karya Agung Danu Kerti Taur Agung Labu Gentuh Meras Danu lan Gunung puniki munggah ring kudang-kudang cekepan sekadi Raja Purana lontar Kusmodewa Wisana Bali miwah babat Batur Kelawasan sana mengenah Ring Pura Ulun Danu Batur. Karya puniki metetujon nyuciang Danu sang lungsur kerahayuan majang ide sang yang dewasa antuk perbawan ide pindah ke Betara Wisnu utawi Hyang Dewi Danu. Menjalaran antuk kemargin karya Agung puniki samian uwit toya Ring Bali pemekas Ring Danu stata rajak. Karya Agung Danu Kerti taler sejeroning lungsur kasukertan jagat. Samorat patut ngelaksanayang nomor yang iadnya Danu Kerti puniki limang warsa iad puniki neden kemargiang macam bahan ngawinang wisya biuta, bipara, linuh dan pegadan, iwasan sesar kedurukan jagat Bali ini. Yang sampun niki kemargian oleh Samorat, kaya ngantuk umat Hindu sarang sami, ngawinan teduh landuh jagat Bali ini, pindah kajang pemegas sumber toya dua Ring Bali, riantukan sumber toya di Bali ke bawah bersumber saking dano-dano terutama khususipun Ring Danu Batur puniki. Pucak karya kerawin Wakil Gubernur Bali, Bupati Badung, Bupati Bangli, miwah sanengangganen Bupati Wali Kota sejebak Bali. Jelas punika talarauh pengiling Puri wiaden makudang-kudang moncoling krama. Renggale punika Wakil Gubernur Bali Cokode Arte Ardana Sukawati, nyuk serang punya Amelia rupiah. Bupati Badung Nyoman Giri Prasto nyuk serang punya siki kalih miliar rupiah. Miwah Bupati Bangli Imade Gianyar nyuk serang punya satak 50 juta rupiah. Jas punika talar wenten punya saking krama Hindu Ring sejebak Bali. Sesampun kemargiang pengbaktian kelanturang antuk bakti pekelam Ring Danu Batur antuk mesarane kebo, sampi, kambing, angse, miwah upekara bahagia pula kerti. Sedurungyane pekelam talar kemargiang Ring pucak Gunung Batur. Sampun jelas visi misi pemerintahan dulu ini bangun Sat Kertih Loka Bali silit tungilipun Danu Kertih atos nepisan menjaga keseimbangan semenikan sumber-sumber toyo minak di Danu sekali makin niki becek bisa kita merasa lebih bahagia pisan ditanya kemakin siki Jero Gede makalihkan kesarangan untuk kramos sang sami sejebak Bali sampun tumpu secara niskalo menjaga keseimbangan alam Bali niki nah yang patut makin turunan makin secara skalon makin penapi untuk nyangro toyo dikin mana tetap bersih taler wenten minakadi kayu-kayu dua ini diki mana tetap hijau nah mandanen kepungkuran toyo tetap becek tetap mengalir anggi sirayugi nengangi sumber toyo dikin Ring Danu Batur. Mapaikan Ring pemargin karya Danu Kerti Jero Gede Batur ngelingang Ring krama Hindu Sami mangden nyagang galah pedak tangkel. Karya Agung Danu Kerti jagi mesinam Ring Rahina ada dite tanggal 20 November sani jagirau. Winata miwah Joka Bal TV.